ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ goodwill ꯅ ꯑꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯣ ꯌꯦꯡꯅꯤꯡꯉꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯄꯨꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯥꯟꯗ 1990ꯒ ꯀꯣ 1994ꯗ KNF ꯅ bus ama indhabada Meetei Masa yaurimne ko none geida bus ama indhabada ne mi panam si bus indhabada ko masida Meetei Masa yaurimne 1994 da ko masi gi condition ji da Meitei na react tawraga Meitei gi kulai pai ba am tholaga kuki hat kibra ko hat kibra question ne ko se hat kibra ningjang mo ba jana ko hektang haibe yare na pangai da haibe se tauroidabne bako hekta pangai hairoidamne Meitei ga moi pulami moi amata oiramani ga ina hekta akoi gi kano oina changjallaga akoi gi kahani ai gi mi jing harau na mo da mi gi mi do hulaga ngangoidamne bako kuki jing da Meitei jing na mateng pangi ba bu kangji bu mayang na ngasi ju handaki lan manung du da amuko na kaina tawdana mayam pangdana changjabam pidana chak thongdana pijadana soktana ba khanagumji ko khanagumji akoi ngasai haiminariba idea of manipur da stand tausi na hainaba pot ne base sida Meitei na kaidonungda separatist obe wakalon ngasi bawda tawrakte ba akoi gi marakta framework agreement matamda kabui gi naga ne haijaba ichinau mayam akoi gi yumga lonaraga thongna wangdokbada launaba tanaba yum thangraba sidane leinei je kanam tara nungam ta thomude akoi ya school dagi ni moranghom kabui kunse nungdang da ichinau singna get torga ngai community do ngai akoi na sungai adom na mi changhande ko si gi goodwill je Meitei dagi lakpo goodwill ngaktane ba ko si khangbiyo ba si gi goodwill mayam si gi matung ina akoi na ngahan gi program je yaujabani masi gi program je yaujara kanda akoi gi goodwill dubu yam lan na aran ba mongda alternate idea ma puthoga meaning atop ma puthoga kanda provoke torok pose sidi toning de ko as a leader goodwill thamaningi akoi thake han ma ama makoi wari sanaram be ai akoi advisor ma ama moi wari sanaram be ai ko but akoi advisor sing duna su kaisu expect tor moi ma moi na smile statement birakane gai se ko akoi goodwill se moi su goodwill na halakada hoi akoi framework agreement gi matang do da greater na galim gi wakan do thadu e na lautoro haib di na te ba ko but akoi gi moi gi apam madugi marakta akoi gi valley de lei bai chinau sing sigi manipur kai da bagi apam basigi marakta kadai wai da akoi leader versus leader ko politician versus politician compromise to ganda Meitei na kadai bo handok pe ai moi na kadai bo handok ani do compromise to ganda idea of manipur do stick to chakado pot ne ba akoi si sung bi piro en higher pham lei da di ngasai moi gi territorial council boy gera ama boy anything was no ko government of India ga negotiate to na rakpada akoi ni yadaba yadaba jaga room ma soi la ka ne ba akoi na kainde akoi equal development gi wafam la ni na ko adu ma jaga ma soi la ka ni Meitei pangan ga koi ga sauna ma tam da compromise to ba ya ba jaga am soi la ka ne ba adu gi room do phangna bo hona ba da ko akoi adui room do phangna bo na da thangdok pa khutne na khanbiyo ba ado khutto hengsek to bai mo ta pa asmain to ga lakthura ga di madugi nungai bo wakhalon do pa ga lakthura ga di ado itadi madugi phasada reaction lakani ado masi aina haina mayam na lan lobi nu ko masi akhoi da kahani ko thoi ba tho hairei ba mayam du da thajadaba adumaina hairakani je akhoi thajaru da na ngasi akhoi sireida phamaga ngang ini se aina naga ge against IM ge against ngang manate akhoi ngasai akhoi na hanjan haijagre akhoi gi Meitei na toba lan ga akhoi Meitei na hona baga sovereignty gi question sida lakuma tamda ngasai tamojalan jo haigre akoi gi lei furup ahing ahum se si tongan na government of India na khaidoga akoi masen da tongan ma wakalon puhalakanda ngasai gi somehow akoi bu ko keno to compromise table ma da prokuma tamda akoi gi compromise table ma da lakuma tamda nagadana ama pige Meitei na ani lo kuki na ama lo hai je ka shu yaroi equal over treatment da tribal oi jata so koi equal over treatment da jamana ba equal over treatment da equal economy ma prokna bona da nagana tongana negotiate to ba Meitei na tongana negotiate to ba aduga kuki na samna da tongana negotiate to ba Meitei pangana tongana negotiate to ba da ka shu akoi mai power India government gi langda sum thugani ko aduna finally how do we club together and equally negotiate with the government of India ne ko adugi akoi loi punjal laganda akoi kamaina tawdana
government of India kamai negotiate tawjige noi gi chakthum je Meitei de logadab na te noi na khangadab se ko Meitei gi Manipur se ngasai kamani na so hai gre kamani na so hai gre ngasai Meitei gi Manipur se it is the land of the government of India now ko aduga article 3 na khoi thuai ngam do su na te ko adugi angle du yeng kanda akhoi better economy better society resources ki oiba chap chaba akhoi gi kayani ko equal power to control our resources si government dai lakadam ne ko noina second government ama third government ama fourth government ama Meitei dominated government ga poe laga noina hekta tawga tanbe agadam na te aduna akhoi ahum sigi level da how can we as the leaders of the state ko apunba state sigi leader oina akhoi community si wahandana government of India degi kamai negotiate tawni Assam gi budget ka akhoi ga kamai chawma na ni lambi sabada Assam na 10,000 crore phanga na akhoi na 3,000 crore da kaido compromise tawni u yanma matam da akhoi degi dalchini ma pandha matam da akhoi government ne sida tax nearly akhoi lawri se 20 to 30% 30 rupees se tax on lawi Meghalaya na free da kamai chatle no swai da akhoi tribal versus Meitei versus tribal versus Meitei panganja equal stand na law kanda we have to negotiate with the government of India not between us akhoi sida ngang yu me amse akhoi government of India na di kadar to bire mo haiba adu Meitei na su akhoi de sumain thaja bidre adu akhoi na su mung naga na akhoi de sumain tawre na su ngang le ga di si pot si yam phajada ba consequence lakani ko adu ga amaga haijam ge ko naga gi lan ju nearly 30 years and 40 years and haura 1980 ko 1980 90 2000 ko 10 20 was 30 nearly 50 years old ko Meitei gi la lo was 50 years York pa yaw bani was ko ado sigi manung sida akoina 50 years sida akoina government of India dagi any demand ko khulai thangat kera thangaloi gera phangbangam dri se akoi marakta crack lei bai ne ba akoi leader jing jina fazana crack se ai je akoi ju akoi Meitei rom dagi wakai ngang pa Meitei pangandai wakai ngang ko se akoi CSO gi leader moina akoi moi bu thingbam change ba naga ai gen sanglang se ko adagi naga rom sai tei ju moi gi CSO na moi leader na akoi wari sanari ngai da angang se na Facebook ta kai da pheng tren loi thagalak ko se si akoi na adu tawgunu moi gyan dan mum change ko namjan mum change but unfortunately if the leader itself speaks like that adoi ta di akoi kamaina kari control tawni adugi poto India government na akoi dagi advantage lo gi tamni aduna India government na I am ga negotiate tawda noi pami potu di Meitei ne yade na adudi pinga mo hai noi ani hana bom poro hai ta di kana ga wari sana doi no you have to talk with us akoi ga wari sana doi ni ado akoi ga wari sana ba room do akoi na yamna goodwill da akoi na khut thang wa kanda na khoi na goodwill do leita ba tar ga di madu mangja ba do both side na thengna gani the 30 years of your struggle will continue to another 90 and 100 years if we do not have an equal thought have se si thamjage zaboine oza Shanta dong lakjage oza Shanta hojik si statement ani sugre ko thokri je ahum su statement sini oza Shanta sida point ahum ne piri je point ahum sidang sai pabung na thamgi ba point si sudum yauri ba hari ba khogi BS attempt khogi deputy kilonser Nscn-Im na thamai si mahang na thamok statement sida yauri si Kuki na CC purda separate oige haradi nagana full support pigani statement number 1 Kuki na amuka supazarake Kuki na CC purda separate oige haragadi nagada full support pigani hari ba adudagi amu ani subada yes Kuki the full support pigani haba aduga Meitei ga Kuki ga amta chatmin haroi ahum subada nga sai pabung nga se pukatsari banga sigi topic Meitei Amadi Kuki ani pulaga nagagi Mayokta Leplammi haidana was a Shanta statement si nahan wiba la ambu matung the statement si nagagi Meitei gi tongan statement na tholai se ado khigi Zazala na sudum thambiri yam phaja ba wakhalon da idea of Manipur da humanity ground da aduga whatever makhoi gi su pen da ba khara leiba adubu makhoi gi di tharum di dum leiram ba ozo Shanta masik kamai yembe pen da leibe wa se ko community se koi je economy su sokpa politically koi je sai ka nei ko constitution je makan ya makoi Manipur se apply to say ST ki amalai re schedule caste amalai re OBC amalai re general amalai pen da je dum lai ni ko pen da gi pochi kau tho kan da koina yamna nungsina bagi tam da masi je pre meeting negotiation hai da pre meeting ni si mala amdai gi lamdai gi da ton ba angle de pausum phawng ne se ko kakala ju phawng ni kari maram gi lakpi hoina hai ri no kari maram gi chat toino
yam crystal clear ne bse ko sideda amot pa natraga hamuk kem yaw deba chali ba pot si only and only ma ki chahi do yeng kanda akoi gi future da brotherly treatment amal laina bagi matang da chatpane ba ado chali ba mayam sina negative statement mayam tholakani ha di expect toram moy ba ko karam dan toram moy akoi ju tawde akoi ne khali se akoi marakta akoi hai hoi pabung mui bala ko akoi most welcome ni imphal da bolak piu ya ga de akoi invite tawbe ai imphal block piu mana akoi community mayam jigi patch up tawbang ambagi adugumba iconic leader am oibang am targadi madudagi na phajaba manipur gi damak yaifaba opportunity laiteba ko say for example Kuki gi iron leader kuntham ngi lai je oi bu ko akoi isu leader ji yami Meetei Pangan gi ju dum amani dum lai ko aduna ngasai gi he is the lone person adi mathanda chatpa nongsa ma miyam loin mak na yagadaba misak hayagadi mark sine oi toine ba mana yaragadi mana lakpiramagadi imphal bhola bauda akoi adum welcome to me condition ne handa kisi leirami je akoi na chalaga chalu bisigi alternate aranba artha hallaga toan ba newspaper da toan ba statement tholaga gani ko anti community feeling miyam na polaga di madu yamna aranba oi doine ba to bodabu ngasai gi vs atem gi statement se Hindustan Times ta haiba di mai se Meitei gi against ngasi ba statement am ta thokri na e ba ko sigi social media statement is akoi verify to bagi tangai fata wata ka lai ba to bu akoi na chatlu bisigi alternative mayam se yamna positive akoi na khud thangdo bodo yam positively thangdo ka da man bu makti oide ha bisidi akoi yam clear ne ba edi ngasai gi ai gi nationalism sagat pada ka ni ko ai nationalism sagat pa matam da ngasai gi apun magi saktam na kai tar ga di Meitei na to bo resu Meitei Pangan na to bo resu Naga to bo resu Kuki na to bo resu Manipur miyam sina suya yaroi ko yaroi ha jana clear cut ta khangi se magi lakta ba moi gi statement adu da loi to khro ba Meitei gi marakta gi mi amana nationalism magi nationalism sagat na hona ba Meitei Pangan na so ba Naga da so kwa Kuki da so kwa indigenous tribes so di madu hoi ngang da na phai se hoi loi bang yanari ne ba but handaki matang sida narrative se yamna lan hanbra de madu maram de moi gi podcast me am ai wang zo haijare ko newspaper me am sida su paper khale Hornbill Express adu da le me am sida ngasai gi yamna kahani Naga nationalism sagat pagi di yam phajaba aduga integrity of Manipur gi di kitang sok pagi mong da irak paman ma di yawe ko sigi matang se alternate athan bje laiba yam thibani vs atem amadi Nscn gi ngasai leader amaga ko makoi anina statement pirak pa matam da kahani ko Naga national cause ki statement piba akoi kesu kaite moi gi ngasai gi makoi gi oiba historical kanom lai is a line of struggle am lai se masi akoi honor to da banate but ngasai gi statement pirak pa matam da negative statement aduga akoi na ngasi thangdori ba khut akoi na changuri ba jaga dubu honor to da mong da de leidana ko akoi bu ngasai gi tamojala loi kai me am community loi yauru bu se masi me am je compromise to gi bagi mong da dilute to thokri tar ga di madugi cross reaction amadi community de gi lakane ba ko akoi na tumin lai thoki tar su community de lakane ba masi gi ka keno se community versus community tanni tan loi ha se leader sing na ngang po wa gi makha yam pole ba ko ai sing sida phammaga Nscn-Im ge against da wai chama ngang bi ai ba sida ko but akoi na ngahan gi chaluri ba pamung mi bala pagi chaluri ba numit se sigi numit sigi goodwill do yengaga akoi kanamta kani ko akoi sima marakta kanamta na Nscn-Im ge against na trage makoi leader ge against ngang bagi tanja do akoi na low de ba masi Im gi leadership sina khangbi ge da ne ko aduga akoi na makoi da Im da asa ta se moi gi ngasai gi national movement do tokpiro natraga akoi noi Meitei makha leiro Pangan gi makha leiro adu ada gi wapam kem leite ba Naga national movement should go on kaisu kai de akoi kamda Naga national movement da thingi leite Naga should remain Naga it's okay akoi Meitei convert to hai gi su leite aduga akoi na sidai da lamya na silaw en hai gi su leite but due course of time da sai gi Meitei gi political keno je moi gi Naga gi political move se sum to ko matam da Meitei Pangan gi tongan ba tribe ki
political kano se kayani ko akoi gi status ta sum sokla gadi madugi yaraktaba matang ama soidana lakani ngahan gi akoi na chatluba phamina ruba akoi na okpada yawgiba adugi wam oiba numito aremba tan gumsi akoi na haidise ko aremba tan gumsi aduga khara khara akoi na su statement je pi matam da khara khara section na tamaja hai chumi section na piba akoi na su moida provoke to bidaba adagi akoi even akoi media house mayam na bauda akoi nga sai yam provocative oiba wadi ngang na gumsi akoi nga sai dum phamdring ai su chaw pama sum hainari du ne ba mina nungai ro da akoi usi mina patch up kan na tawna bo honari ngai da patch up to si su yamna negative impression da chala ka nga sai gi Meitei ga Kuki ga yana tabdagi akoi da patch up to pani ga na statement mayam ama khabar da tholok pasa si adagi hana Meitei ga moi ga pulla le mani ga na hai buse si poche yam phasada ba yamna unfortunate and kahani akoi gi leader sing da ngang ning da ba pot ne se ko si poche ma akoi kangmi na ma tai phada ba lai ba akoi gi sidai da kanoni khena ba khra di lai akoi na mu khulai pai da ba miyam gi okay hai ta leader ne lai jabane ko makoi na mu khulai pai ba miyam gi leader ne lai jabane ani do gi khena ba miyam chaung lai ko da akoi ni yeng do ji kai noi gan da akoi gi people gi struggles hai manipur gi people gi struggles hai Meitei na torok pa struggles jing it has always been for manipur ai matam da akoi tribe different tribe mayam loi yawgani naga sing yawgani tangkhul sing yawgani paumai yawrimni loina makki damak taw struggle ne ko manipur gi Meitei mayam na nataga Meitei pangan na ko maruina akoina almost 53% population je akoina oirakan na Meitei pangan ga Meitei ga valley de leba ko si punjal laga ko tribe sing jida akoina moi gi dignity nataga honor da ngasi ba challenge taw laite ba ko matam gi government na moina ngasai matam gi government hai ta de including those people moi vote karaba moi gi mute sing do maduda hana ta ne bam thok ne ba moi gi ngasai gi economy gi oiba de senthang gi oiba chakot thorang gi oiba award apa se moi gi leader sing do karai le mi ching gi oiba award apa se moi gi leader sing je karai le mi has moi de gi hana clarification logadam ne ba all the time matam punamakta Meitei dominated government ne hairaga maduda nationalism sagat pagi wakalon ja masi khara thadok pagi tanja do nahan gi akoina khut thangdo ba akoina chatluba akoina utliba kano do gesture do adu da khamam thokpra na khalle ko adu bu akoina utliba gesture do gi negative ta sum lagta ga di ko negative ta lagta ga di sai gi akoina object om da pot ta su akoina chin na hai da ba object puning da di kitang ni nuai jada ba adu si gi compromise ta ga akoi china oina le min wa ya ta di madu yam afa khongthang am oini ga ina khan ba tanja du su mangi bagi jaga ama lakane ko ai gi community manung da pham ga na aina ai gi community pen na hai besi yam lai ko aduga miyam gi leader am oira kan adusu ngasai gi arm group am oira ga mayam do loina mak yana ba ngang ji khara di lu ja ne mayam de ngasai gi cross agenda am la am ne ko manipur da any community na kano se agitation to ko se always it has always been against the Meitei and Meitei dominated government but Meitei is a resilient adum oiraga adum khanga ga akoina taraga hai tare ko yeng si ko framework agreement gi matam du da mi try ban ne series ko yes kano sorry ceasefire matam da 18 mi ne series ko 18 mar tu tribal am ta yaudi ko si bida ko Meitei pangan jing sacrifice to gi matam du da ko tribal am ta yaude so many tribal ko si lei ni ko jun 18 je akoina kayamuk moi gi kano se status se akoina thajaraga akoina moi bu kayamuk order to ga agitate to ge se masi yeng bi gadam ne leader sing na ko framework agreement da haiku makhong da gari om mai thai ko koi gi kan da ukul chake to ba single person adu da sokte ko akoi UCM amoko mayam to na CSO to na chatlaga second MR ra thamaga phajana toroga tek ta kai na akoi thindoki asi naga akoi Kuki Meitei gi conflict da su ko si gi conflict si su ngasai gi kai ni ko tàu bây giờ ba timing đó, adu cái mà tầm sinh đó government je, khoi na phone tàu ra, UCM na kaka, khoi na phone tàu đó, yam thun react tàu vậy ba, adu mà tầm đó có, cái cũng không đó, cái nông thôn đấy, chỉ phải dân còn với tàu lại này có, tất tàu cái reinforcement lạc một con phải yam thu kì ba, khoi CSO react tàu yam thu kì ba, hắn cái conflict đó thì CSO na kadai, police na kadai, army na kadai, ama na kadai, pura public reaction je.
government of India na monopolize toroganda yamna thuba reaction ama thokalага 2-3 days matam pira kanda akoi je tongan ba angle da kauthan han mane ko aduna akoi anda kisidi akoi live activity tare akoi ju sorry feel tawi the conflict could not be controlled by us akoi CSO mo ina conflict to akoi control to ngam de both side ki damak lai gi da sing do Meitei issue Kuki issue ko anybody no mitu the shock hi sing do ge akoi damak we are really sorry akoi same na hide so akoi na CSO na akoi na hide jani akoi na control to ngam mo do gi live activity do akoi ngasi ju ahing tum kanda mit gi pita ga nuai to se akoi phawe ba matam chang ba gi nuai to se akoi phawe akoi na panam chai ju ta da ba police da panam ha ju phone panam to su Chojanpurda order latte na lepa leirimni ge no na IGD ma ngai leirimni adagi palenda army ga akoi police ka confront tawrimni akoi gi even akoi Manipur state ki police leibe je si bau da Meitei dominated police na hairimne ba asigi saka si kam tina son ge da handai conflict da mawang thoba conflict yam khenai ba handai conflict yam son ge da DC na nataga hanale ma chief secretary na mi am transfer to ba ko commissioner secretary additional secretary none of the tribe of course they chat kiba tribe to ngasi mau inbound no posting ping am deba even home department ye police da bauda IRB ke ka da leiba khulai pai ba ke manung da leiga do mi bauda repost obang ngam dri bo se bo si conditions ne le je aduna people should not blame Meitei da dum blame to ga no ya pa ma se phangoi ai hai je ning je ko Meitei na thang do rei ba maru na valley da leiba chi nau sing ko Meitei pangan hoi na thang do rei ba goodwill je moi understand to bom changi akoi na goodwill pi je understand to bom changi crime the way wadi loina mak party loina crime loin le ai ju crime le rembi ai ko tamo jala ju crime le rembi ai mi gare da di aina to ru to thabak to aina to ru do mana aina to re je crime ne na khalaga ai ngona challenge to le remba ju ai but adugi crime me am do loina kau thoga akoi gi nungsina bagi tamda akoi na ngasi lai ba thangi ba khongthang ja sida akoi gi CSO ma yam ma Belly the labor proof mayam na changudo adu aran ba gesture da puraga VS atem natraga toan ba moi general sing leader sing na toan ba angle da puraga na naga nationalism sagat na bona da akoi da sokpa akoi ga moi ga tinaba yaroi da wangang sing ngangbi bese sidi tobi ga noi na sumaina haiba tam ne ba sida yena akoi na kari haironi asi akoi na thangi ba khongdang se ani rak thang bi yaroi ba ko si khongdang se akoi na ani rak thang bi yaroi handaki khongdang se valley gi side ta gi ko hills ki chin now singda achoba jeser ama akoina ko thangi bane ba public se akoi gi against akram ganda ondul laktoi no je akoi kangponte nan chalu ba kaka akoi CSO gi leader me public sin da onjal la de akoi yumoi mai tha gi toine public sina noi to ido kaino haina moina somde am anga di public sina akoi da compromise to rabra na khallaga akoi gi yum akoi gi CSO office mai ta do gi toine si ubangam ma change ko akoi na to ri si both side convince to no honor ine ba akoi gi state ki integrity se kai da na ba akoi na gesture ma thange adugi gesture bu moina goodwill ulak ta tar gadi akoi le khulak chapada lambi chapada mina hangba question do akoi da khumbagam da gi chang da la di ko adugi afatta ba do moi da di thengna da be akoi na khong thangaga moi da goodwill da akoi na pabung ok chatu bu se sida akoi da asok pala kani aduna madu la kota gadi uncontrollable wakhalon amada chakhi tar gadi moi wakhan je hong dena na prajana khan gi tar di moi je hujiksu integrity to gai wei wakhan da leiri na na khan tar di akoi na ngang hai ba se prajana tar wei hai ba se sima khambi o ba se de na kai mani ai leite yes yam chumba wapam ne oza santa lushila pada ai oza santa da lak chege oza santa na kalamarom da koi gi oza zalana yam phajaba koi gi idea of manipur sagat pagi matang da tongan ba furup singi aduga leiri ba koi gi Meetei singi history aduga Meetei pangal history mayam ma khoi usana thambiri du separatism gi lakpagi matang chida za santa da ina lak chaningi se taseng harakan da khoi second world war da Japan chida American bomb si atom bomb si anirak thadari ne but howzik where is Japan ga America relation adu kimati phai yanbu yanaragadi Yanbu Yanarano Haragadi, South Korea, North Korea Yanade, North Vietnam, South Vietnam Sea, Yasan Narakanda Yanarakanda, USA, quite the gay superpower or visible, my Tiva Piri Vaneva. Smainta the Nakugi Punbu, Punba Yaragadi, Loin Magiaeva. Smainta the Harry Bursing City, any Pizarri example, city, country, Magani, Japan, America, Kaise, quite the Toiba conflict, separatism ki wari makhak lai ba idea of manipur sagat na bhona rakpada lai ba je even khoi gi thokri ba kuki ga naga ga so khoi ethnic class ni
Meitei Kuki Muslim Toki ethnic class ni Hazik Toiba Kuki Kuki Paitiga Toki Bamatam the ethnic class ni Hazik Kuki Meitei Toy ethnic class ni Sumaina was a Santa ethnic class at Tok Tana Apugi Punbayaro the Yararoi the Bagimami Ukrabadubo Pulib Sumainto the Nokogi Lady Ba Dongan Bapropsi Class Kayama talk retargas Ukoi Adumak Lucial Apatadi Dumak Akoi Kaibadinate coexistent Adum di lady Adu Masidaya Maru Bakugi representative singing Tangai Padaba over responsibility lay in a Kale Sigamatang Sida Zasanta Karihaini Koisi Pul Badi Dumalaga even Han Hazik Sudum Kanaba the Putoxariduni Nahana Kugi Pawumi Balak Bagida Chalure Koi Amataning Kalaga Chaluragam Kogi Makai the Gihazik Yamna negative over Yamna provocative over statement Tong Pasil Nungai of a powder of Hundu Ibaneba. Sigamatang was a Santa Gimoti Karigama intermini. Japan, America, South Korea, North Korea, what you like to over. Yamti another Yamti another German Berlin Walls. Yes. Berlin Walls come into a Kai Ganda. East German official manana. Sweden. Sweden and Nico, Tingamo the one a Kai gives a weapon to Nico. Sweden is German gimizing there. Gong, say, cannot you west da. Freely Chatpaya ni and a lot over the Guinea. Sweden is a Gunter Skafos Kiko Nupama Kangana Homra. Official Makanga, Mana Sweden a lot only. Yanadrim never the go. Mana Sweden a lot over Sweden Nicose. I don't have our country, develop our country, though, Sweden never. One was a captain, you guess. I know UCMG secretary, Moina, I know a sing say. UCMG Pumsy, I eat pipe with Pum the table. When I sing is UCMG Lak, but Paring 9 2001 committee, say Habiramato, Ipsa, Amoko to the Punjalaga committee, a form Togiba. I do give Paring 9 Lak to the Aquina organization, Amaina, Lady Eva. Organization Moina, Yambasing Putaramba Poto, Koyi Maduda sacrifice my am Togiba. Laidanago, leader my am sacrifice Togramani, Adugi leader my am Dugi, Maka Putarakoda, Yaro the Poto, Hoina Kamana, Yani and Hydrinova. Dagi, Aquina, Nasagi, Masiki, Paring Nina Putarakusida, Akogi Hansing Mayamna, discussed all the Kanadana. Yare, Huzik, Matang Sare, Akoi, Goodwill, Amadi Kongtang, Amadi Tangsi, Aduga Yangsi, and Highway the Mug, and Mohila, Kuda, Hoyam, Saruya Minorosi, and a Satpaneva. Almana reactor Kanikalam Kagamagadi. Smile reactor only Kangamadi, Torum the Shia, Tauri and a Tauro in a Chapato Pipate, Wanate. Aquina expect or Risika no Haganda. Naga, it's now Mayam Dagi, Akogi goodwill dubu, goodwill no, all Patu Yang. Kuki Meitei Pulle have a wapamse, Kuki Nagalanda, 1990 ga, 1994 da, KNF na, bus ama indha da Meitei Masa Yaurim ne, ko, nune gizda, bus ama indha da ne, mi panamsi bus indha da ko, Masi da Meitei Masa Yaurim ne, 1994 da, ko, Masi condition da Meitei ne reactor ga, Meitei ki kulai pipe me am thola ga Kuki hat kibra, ko. Hat kibra question ni ko se hat kibra ningjang mo ba sana ko hektang highway are na pangai da highway se tawroi da bne ba ko hekta pangai highway da bne Meitei ga moi Leplammi moi Amata Oina Naga ga na hekta akoi gi kano oi na changjal laga akoi gi kahani ai gi mi jing haraw na mo da mi gi mi do hul laga ngoi da bne ba ko Kuki jing da Meitei jing na mateng pangi ba bu kangji bu mayang na ngasi ju handak ki lan manung du da amuko na kaina tawdana mayam pang dana changjabam pi dana chak thong dana pija dana sok dana ba khanagumji ko khanagumji akoi ngasai gi haiminari ba idea of manipur da stand tawji na haina ba pot ne ba se sida Meitei na kaidong nung da separatist obe wakalon ngasi ba da tawrakte ba akoi gi marakta framework agreement matam da kabui gi naga ne haijaba ichinau mayam akoi gi yumga lonaraga thongna wangdo ko da launa ba tana ba yum thangna ba sidane leinei je kanam tara nungam ta thomude akoi ya school dagi ni monangom ka boi kunse nungdang da ichinau singna get torga ngai community do ngai akoi na sungai adom na mi changhande ko si gi goodwill je Meitei dagi la ko goodwill ngak tane ba ko si khangbiyo ba si gi goodwill mayam si gi matung ina akoi na ngahan gi program je yaujabani masi gi program je yaujara kanda
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯟꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯠ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯛ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯂꯤꯗꯔ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜ ꯊꯝꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯊꯛꯀꯤ ꯑꯍꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯁꯨ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯔꯝꯃꯣꯏꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯒꯥꯏꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜꯅ ꯍꯜꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟꯗꯣ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯀꯣ ꯕꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯗꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯗꯥꯏꯋꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔ ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯂꯤꯗꯔ ꯀꯣ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯗꯥꯏꯐꯥꯎ ꯍꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯤꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯁꯨꯡꯄꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯐꯝ ꯂꯩꯇꯥꯔꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤꯊꯤꯡ ꯑꯣꯏꯁꯅꯣꯕꯀꯣ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯅꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯖꯒꯥ ꯔꯨꯝ ꯑꯃ ꯁꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯥꯛꯑꯕꯅꯤꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯁꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯁꯥꯎꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯖꯒꯥ ꯑꯃ ꯁꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯝꯗꯣ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯝꯗꯣ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯊꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯈꯨꯠꯅꯦꯅ ꯈꯟꯕꯤꯌꯣꯕ ꯑꯗꯣ ꯈꯨꯠꯇꯣ ꯍꯦꯡꯁꯦꯛ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯛꯊꯣꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯄꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯊꯣꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐꯖꯗꯕ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯅ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯀꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤꯀꯣ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯗ ꯊꯥꯖꯗꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯖꯔꯨꯗꯗꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯐꯝꯃꯒ ꯉꯥꯡꯉꯤꯅꯤ ꯁꯤ ꯑꯩꯅ ꯅꯥꯒꯥꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯝꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯉꯥꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ರೆ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯧꯕ ꯂꯥꯟꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯒ ꯁꯣꯚꯔꯖꯤꯟꯇꯤꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯇꯥꯃꯣ ꯖꯒꯥꯟꯁꯨ ꯍꯥꯏꯈ꯭ರೆ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯨꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯝꯍꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯖ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯗ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯔꯣꯃꯥꯏꯖ ꯇꯦꯕꯜ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯒꯥꯗꯅ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯦ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯑꯅꯤ ꯂꯧ ꯀꯨꯀꯤꯅ ꯑꯃ ꯂꯧ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯀꯩꯁꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯕꯦꯜ ꯑꯣꯏꯖ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯗ ꯏꯀ꯭ꯋꯦꯜ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯅꯥꯒꯥꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯨꯀꯤꯅ samna harada tongan negotiate tauba meitai pangan tongan negotiate tauba kaisu akoi mai pawa India government gi langda sum thugani ko aduna yengadoi finally akoi ni yengdoi kaino kana how do we club together and equally negotiate with the government of India ne akoi yengdoi ko adugi akoi om je loi punjal laganda akoi kamaina tawdana government of India kamai negotiate tawjige noi gi chakthum je meitai de logadam na te noi na khangadam se ko meitai gi manipur se ngasai kamani na so haigre kamani na so haigre ngasai meitai gi manipur se it is the land of the government of India now ko aduga article 3 na koi thuai ngam do su na te ko adugi angle du yeng akanda akoi better economy better society resources ki oiba chap chaba akoi gi kayani ko equal power to control our resources si government dai lakadam ne ko noina second government ama third government ama fourth government ama meitai dominated government ga poe jalaga noina hekta tawga tanbe agadam na te aduna akoi ahum sigi level da how can we as the leaders of the state ko apunba state sigi leader oina akoi community si wahandana government of India dagi kamai negotiate tawni Assam gi budget ka akoi ga kamai chauma na ni lambi sabada Assam na 10,000 crore phanga na akoi na 3,000 crore da kaido compromise tawni u yanma matamda akoi dagi dalchini ma pandha matamda akoi government ne sida tax nearly akoi lawri se 20 to 30% 30 rupees se tax on lawi Meghalaya na free da kamai chatle no swai da akoi tribal versus Meitei versus tribal versus Meitei panganja equal stand na law kanda we have to negotiate with the government of India not between us akoi sida ngang ime amse akoi government of India na di kadar to bire mo haiba aduga Meitei na su akoi de sumain thaja bidre adu akoi na su mung naga na akoi de sumain tawre na su ngang le ga di si pot si di yam phajada ba consequence lakani ko aduga amaga haijem ge ko naga gi lan ji nearly 30 years and 40 years and haura 1980 ko 1980 90 2000 ko 10 20 was 30 nearly 50 years old ko Meitei gi la lo was 50 years Europe pa yaw bani was ko ado sigi manung sida akoina 50 years sida akoina government of India dagi any demand ko khulai thangat kera thangal oigera phangbangam dri je
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ crack ꯂꯩꯕꯩꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯐꯖꯅ crackꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯋꯥꯀꯥꯏ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯟꯗꯩ ꯋꯥꯀꯥꯏ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ CSOꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯊꯤꯡꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁꯇ ꯉꯥꯡꯕꯁꯦ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯔꯣꯝ ꯁꯥꯏꯠꯇꯩꯁꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ CSOꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯐꯦꯁꯕꯨꯛꯇ ꯀꯩꯗ ꯐꯌꯦꯡ ꯇꯨꯔꯦꯡ ꯂꯣꯏ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯒꯅꯨ ꯃꯣꯏ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯅꯝꯖꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ but unfortunately if the leader itself speaks like that ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯔꯤ control ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯒꯤ advantage ꯂꯧꯈꯤ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ IM ꯒ negotiate ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯣꯏ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯌꯥꯗꯦꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯤ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏ ꯅꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯣ you have to talk with us ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯔꯨꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯉꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯒꯨꯗ ꯋꯤꯜꯗꯣ ꯂꯩꯇꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯃꯥꯡꯖꯕꯗꯣ both side ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ the 30 years of your struggle will continue to another 90 and 100 years if we do not have an equal thought ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤ ꯊꯝꯖꯒꯦ Thank you very much.